Ngena muannya di sini. Jedor nah. Oh, tepuk ya. Siapa takut? Let's go. Itu nakon hilang. Jadi di luar sana. Nelpon kelejani petang-petang nah. Nomor baru bebannya di sini tawang sana pasien baru jenah kan malu deh. Halo swastiastu nggih tiang ajik polos tiang iki sira niki nggih kan iku Bang. Halo nggih dados tiang mriko nggih. Ih, nak ten wenten omah ijo niku. Nak ten wenten omah mriko. Oh, kenten. Nggih coba tiang nakenang mriko nyenang nggih. Tiang nakenang nak singet tiang ten wenten omah mriko. Oh nggih. Tiang mriko mangkene nggih. Nggih jantos. Tiang limunyen nek pasien cekek pasti nih. Nggih, suksemo jantos nggih. Nggih. Swastiastu nggih. An pasien cekek jak nyatu. Tinggal alpone malu. Pasien ngelan petek ngelemaha natku yang simbani kang mulit. Nego ban yo mah. Pah, yo boneng mah. Mobil beban Jasper pasti sugih jelemane. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Adi sing adu jelemu ade. Adi sepi saja. Icu udah lakon ke tuan rumah. Merinding saya. Benar pun yang rumah. Ada mau bulu sawah ada lagi kita dah. Pes cek ngomongi. Tuh benar pun asal. Om Swastiastu. Iya nih. Gimana nih ada nak juga kayaknya. Beli ulah polos nggih. Iya, tiang anu nelpon dulu nih. Iya, tiang anek setan. Tiang anek. Oh, anu. Si setan. Siro nih mau pijat nih kau. Nggih, tiang nih mau pijat. Niki, ayo masuk. Di tengah nih kau. Nggih. Tiang sepatu nih. Dia tenang ya, masuk. Iya, iya. Yes, man mijat nak seksi. Bening saja, dot bener. Beli, halo, beli, ya keng, udah mijit. Iya saja nih, iya, tidur. Beli, sama keras nih. Iya dia nak anu dulu ngalusang dulu ya, yang perasaan kan enggak pesunya nanti kok. Pesu napi nih kok Ble? Maksud lo lihat lah pesu. Oke, kan kadang tiang pesu yang lain ya. Adik gitu, gede agak nih. Aduh, si benar pun ya. Kenapa Ble?
Ya, medan enggak? Medan enggak? Oke, silakan. Nggak, enggak. Jangan pangkengan pedang kayaknya. Mungkin yang langsung aja kayaknya. Ya dia nak uli kaki bendumun kayaknya. Nggih, sampun sakit-sakit nggih. Dia nggak sakit malu kayak pelan-pelan dumun. Ya langsung sakit. Nyana singnya seger, suwo singnya jahan nyana suwo. Nggih, pelan-pelan geli nih kan nggih. Aduh, gitu gedean ada. Bedah. Ah, cek pijat ya. Engang. Becian kayaknya. Nggih. Au, sakit. Durung tiang mecik maru ngusut-ngusut niki. Sabarnya. Nggih. Tiang pangbelik tangan tiang nungnya, tiang kebeligin demun tangan niki. Nggih. Pangkalis niki tangan Ngake tiang. pelicin nih kan nggih. Nggih, pelicin. Iya, pelicin niki minyak niki tangan pangalus. Aduh geli nih. Durung tiang tiang ngusut-ngusut niki. Yang melemaskan umum peregangannya. Sehingga dia langsung keras bang. Nanti rabaannya itu loh. Iya, yang sabar kan, yang santai niki. Yang penting suruh jalan ya. Suruh napi kerjaan. Ki suruh mijat. Oke. Ki nak pijat refleksi. Pijat refleksi niku nak sakit malu biasa. Suruh sakit pasti jalan ya. Ampun kayaknya. Wenten nih kak. Kadi lagu nih kau ngene. Nyelak titik nih kau itu. Oh, nak lagu niku sampuna niku sangat bersengurungan niki nak lagu niku kayak sami lagu nak karangan niku kan. Dua peling mijit niki. Nggih, tiang nak pun profesi tiang niki, nggih. Profesi. Nah, sira jangan mas tulung tiang tulungin sebatas tiang ngidang ben. Menyen mijit tuh dadah sih kali. Napi gak kan pirang niki gak? Mijit tuh beli. Mijit tuh napi niku. Niko, napi Oh niki cokor, niki biasa tiang mijat cokor kayak nggih, biasa mulu. Aduh. Yen kene kan kopan pasien bisa sing ngidang sirep percuma nih. Beli. Ada, maru tuh mijit monto apa bengong. Iya, guys. Maru monto tuh mijit monto. Ampuro gak. Sebelum hayal. Napi hayalang beli. Nipi aso tiang ngau gak? Nipi. Mimpi basah nggih. Napi tiang nipi asan niku. Nipi, ampuro gak? Ini tiang lanjut kayaknya. Nak dadas niko. Ya, tiang ngambil uli kaki niki ada jeriji, niki ada ibu jari, niki ada leher, niki kepala, niki sami urat sarafnya ada di kaki. Adinya meledak ini cokor gak? Adi caruk es cokor nih gak? Ya, ada sini ngendak. Aduh, semua jenangnya. Cuk. Aduh, apa punya nasram saja mbak. Wih, jelek saja nasan di depan di dia nih. Kalain ken kurenan keluar negeri ngali aden. Ken kabar dan sebuah dekat kurenan di luar negeri nih. Orang ngali aden anik sing masih ada kabar nih. Telepon sing ada nyambung. Je. Mami je ya. Orang keluar negeri yang ngali aden sing ada kabar. Ada sing morang-morang mami keluar negeri, pidalah dia keluar negeri. Ya rasa-rasa ada bulan bos. Kayak jadi sih ada kabar nih. Telepon sing nyambung. Gara-gara coba telepon gara aja. Nah jadi coba telepon dan lagi. Namanya nggak lu dekat. Jadi sih nyambung nih. Coba Ben telepon je. Ben telepon Ben. Oh, sing nyambung patus dan aja aden. Oh yo. Ada sih nyambung telepon maru kun ada takonan wang je. Apa nih penting ketakonan? Konan ane, uling pidan saya kabar telepon sing ten nyambung. Coba alih aja mami kayak janis ada kabar. Coba ada takonan cara nya. Men dia aja nakonan nenek.
Itu je di Mendoyo ado raha balian sakti je. Di jeder anak tongos anak konan. Itu je di Mendoyo menang klot. Oh, Takon-takona ditu Banjara takonin kena dijo jeron jeruk ribu gitu. oh iya. Lo dana itu nya najik takonan. Oh. Mak itu tiang mulih lu je nah. Nah, Sibuk tuh tiang. pasti mau keluar dan tos. Nah, Ingat tanya takonan je. Ada niang ah. nah. Do ada niang ge demenen sekan nya nana je benar kon ada niang nah. Nah, sajan benah masih rawas miasti. Ngali barian lah jadi. Weh, sing tenang asa bayu. Sekat numpuk mayat tu nyiyung utang mayat itu gitu. Ian lapora pasti raga usut. Kengke carang ian depen. Bes di gitu. Suka-suka ban bone kengke kede cara solusi. Pusing otak bermikir do. Di gitu ngejang mayat. Weh, ngak seriap berbulu, ngak pusing otak mikir do. Waduh, nak, salut lu. Swastiastu. Nggih, swastiastu. Nggih, Pak, nggih. Nggih. Enten api mriki? Ampura niki jero tiang niki nakenang kurenan tiang keluar negeri orang ale aden kayang mangkin dan kabar. Ampun boleh nelpon. Sampun boleh nyambung sampun api cara niki tiang jero. Tenang. Nah bisa negak malu negak. Oh nggih. Angge jero mas yang ampun. Napi. Ampun anak niku galak-galak kenten tiang nak kene jantungan kene. Meluten galak tiang. Oh nggih. Karena nak tawa main gitu, nak tawa keras pulumut yang gitu. Kene deg tiang. Nah, tenang lu. Negak santai dini. Sini aku. Wih, genten ke jero sekadi wau siang wau ngatur tiang wau sabun api cara niki tiang. Oh, nah. Kene ge malu je. Nah, tenang malu je, tenang. Kene selu baraan, selu ya. Oh nggih kan dikon kapan dikon transfer tiang banyak. Oh, ampun undang rekening tiang. Oh, mungkin ada konan tiang. Oh, nas. Enggak malu negak. Nggih. Dikal ke Terawang coba ya. Nggih. Karena len sari gede. Uat konek kemo gitu aja. Lemu sari liu tas gitu langsung konek. Rahang sampun sareng jero, sampun api cecaran. Panggawangan keadaan kurenan tiang di luar negeri ngorang ale aden kayang mangkin ten wenten. Oh, nah negak malu dene negak je negak. Sampuna wen jantungana. Mulu kene negak ulu je nah. Kalau coba nyemak Terawangan. Nggih. Gelisin jero gelisin. Oh, negak lu nah. Nggih, gelisin. Napi itu? Mendap gaji mendap. Goreng enggak? Kengken cara jane itu. Kene lu carane lu cabut. Seret. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Meletus balon hijau. Ngena muannya di sini. Jedor mah. Oh, tepuk ye. Nggih. Kedok kurang aja itu. Ojo diangan kosong. Jek lain dia ada bule nih. Wah, Kengken jarang jane hubungin bensin tepukin aden cina itu. coba Jina, uling dini kere penembak. Dar. Woi, misi dar. Dia mantran pang nawang. Ji. Saluk lu. Oh ya, dia. Kedo ji. Tuh bisa kena lain perubahan su. Pantesan sih. Nah, betul ke jalan. Nah, aku Weh, ada uling tuni jedar. Apa ada nih jedar sih? tambung. Nggih, swastiastu. Nah, negak lu ji. Enggak. Nggih. Kamu kamu agak susuk. Kenapa? Nggih. Nggih, durus napi apa? Durus. Adi tumben mriki je. Napi wonten. Ampura jero. Nggih. Nah, mumpung tiang masih mekelo dan tanangkel mriki kan jero. Nggih. Ampura niki aji. Pun niki jero. Kan aji meja. Nggih. Jeng nak bajang, jegek ben seksi. An ke diniro jero. Kejaan mah mijet keto.
Weh, ampura jero. Ti ajik memang tukang pijat, tumen jani ajik mijat ben sado marem celep. Jak ketuk bayu jero. Nah, ne bu maro ajik nyemak uli di biasna uli di batis. Nyemak ampura niki gaknya tiang nak ngambil uling kaki. Terus cerek misi mendesah. Sing enak asane bayu mendesah terus jemak. Ngacang-ngacang nuna nyemak ajik. Adi nyam jatuh cokor niki gak kan kenten ajik. Aku maro tole ngok. Dadi setan. Wih, play banyak menang nang. Aja tutung ngendak di Tegala pula di seru semua. Kipak tahu sangat sujuk jero. Jeng tahu marem kipak cepat. Mak ngrega. Seru munye napa kada tenah. Tiang mangkin tujuan sarang jero mriki. Tiang dot nuturang napi unike. Aja nak tuning napi niki jero. Nah. Santai dulu je, Driki ya. Coba tiang kal terawang ngare coba Driki aja niki. Unen niki je. Niki kan baskom niki. Besalah paham aja. Nak le mantran sing berguna ya gitu. Misi ya kan carane jalan. Mantran ni ngai hidup ngenah aja. Apa aja tepu elat ngenah ini. Aja kan maksud ngilam ni gitu. Sih ngawake. Bisa kalau terawang ne soco ne anggo. Mam kenapa ya sing besi sabar ki jero. Nah ceng ngale bedega kang wa malu ji. Sing ada kopi je ampura sing ada kopi karena konde cair bisa je. Oh nggih jero dia ngerti jero mangke dia dan sabar nek jero. Nah. Coba terawang lu nah. Nggih jero. Ni ge sia-sia soco ne. Selain balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Meletus balon hijau. Tuh, ngena. Menjedar ke tukang ke maksud jero sing ngerti terkejut tiang niki terkejut. Nah, kejut malu ne pelang ne. Tinggal lu ji, tinggal. Dadai mana aja? Dadi. Hi. Tuh tepuk. Adi. Ne boleh pijat tiang jero bisa yo. Padu jak nu busa ne. Kene masih. Adi padu niki cara ipadiang. Sing menyamunya ne sing. Nikom pun tenun yang tiang lagi. Oh, aja tujuan mriki kenten Mas. Nak kenang nikom pun kurenan tiang ke luar negeri. Nggih. Orang ngali aden. Terus yang kan terus kayang mangkin dan wenten kabar. Maka tiang ke jero. Jenah dini sing pun mati jenah yo sing. Nah nikom pun makana tiang nak kenang. Do cuma aja KPM long ne asal bu mantran lah yang. Biasa. Ampuro tiang ampuro. Ampuro percaya. Nggih. Tiang durung ngesek. Wah. Tiang Thailand ngalumpan ji, ukun mancing karena sing ada pasien mancing ya nih Tegal. Kene lo len bisa di Tegal di Joni ki jero. Niku dangen lah dan duren. Oh nyengaen tangga sukcuk ikutan. Dan durung lah niku cuma ukun numbak bila kat tiang ngalumpan. Karena bu ben dajan, be kelot, be kau terpaksa itu be gula kali sakit. Aduh mayat itu ji. Mayat kengke dong. Liman nggak melayap. Dah. Oke. Oh jero bisa masih melayap niki. Ya pas jak di debe. Oke. Takut. Ya najik asan-asan ne bukan ne. Boleh ya. Ne ane agak beragat lemah agak berak. Oh, no berak tuh yo. Men keke ciren tuh di tangan tuh anak loh tuh keke. Adum misi anu. Misi. Oh misi. Warna keke warna. Kene terus soco kadang. Wadah. Pasti yo niko ji. Oke, semetona mungkin niko. Tanam. Mana orang haji ke luar negeri. Nak siapa mati je nak. Boleh ada kurenan tiang kayang mangkit sing ada kabar. Kayang rupa aneh sing ada kabar. Suku metanam pidato yang nepu aji maro mai. Diang tan uning soalnya niki. Mungkin pun niki aji sedang jero niki. Mungkin tiang nak solusi sedang jero pun napi cara niko. Mangdo mayat niko laporan napi harus niki keserahkan aja yang berwajib gitu maksud niki aji to dan wen laporan tiang kena usut sing kene jero nge tiang saksi aji saksi mungkin tiang sareng aji ngererah yang berwajib yang berhak ngurus niko mungkin kalian banyak malu aleh atau anu pecalang gitu jero dengan patut kesana gitu nggih mungkin pun api aji nggih tiang teh nyerah manten soalnya manten kesuwen-suwen iki nggih. Manten mulo niki anunya proses iki pedalam anak niku. Nggih. Nabi malih niku semeton haji anu orang luar negeri ngelah tugelan. Nah, makin puniki jero sareng haji nggih.
coba malah jebos ceknya. Di jola jero nyingaen niko. Tiang sarang masih mereka sarang ngaji. Laporan niko. Nggih, mangken cek demun niko, wau laporan lantas niko. Cocok niko nggih. Petugas napi kalian banyak. Nggih, setuju, dia setuju. Dengetan demun nggih. Jero ampurun nggih. Santep, santep. Nggih. Pangten kesuwen-suwen, miring mangkin memargi. Nggih, mangkin. Nah, jaya bos makin jero aja aji. Pas ngalan anu niki, pas ngalan peteng. Transfer. Oh nggih. Ampun seru tiang durung esek niki nggih. Nggih. Yang belum masih Nggih. di jalan aja. Iku coba lo je. Kadang-kadang jalan nih. Anu na malunana. Iya, cek maluna tiang jenuk tuh ge. Yang sing nawang jero ane nawang. Maluna. Anak si takut tuh. Barang-barang barang-barang. Jajanan tuh. Itu. Maluna tetap hati nih anu kalian. Di jalan aja. Ini lah. Ini. Oh, nih. Nanti coba nunggu je. Wih. Anu na jero na coba gadis mani. Oh, nah. Coba. Ini. Anu nih. Kok dikini katos. Jangan salah sebenarnya. Nonton bu, ampun buang bulan bu. Nak dinin gila dia. Dijak dia nih. Bu, nanti pasang beli nih. Je, ada aja. Adi sing ada ngenah. Ada deh. Anu ada malu. Kena muannya nanti. Nana. Ada malu. Adi sing ngenah. Aduh kenyal bener. Ini gantinya na jero nih. Nah, jadi ya. Boy. Nah, panggal. Oh, po. Wih. Je. Adi sing adu. Adi sing ngenah. Set itu. Wih. Oh, je. Maro akahnya aja kelihatan. Tuh, man akah kan. Mana jelemannya? Dijo kadang beda nak tiang degel aja mbak bung dapat tangan lima. Jadi nak dalam mbak ke sini ngena deh. Ya jero. Kati kenyal subuh Adi aneh nih jero. Nah, tuh solusi kan ke cara ya. Kan bencaran di sana. Beneran ramai jaga. Yo kenyal sebetulnya. Coba takonin orang polos jero. Nak yang rajam lapor ya. Ini kan mungkin bakatan mungkin jak polisi ya. Bisa tuh. Bun mana ini dalam fungsi dah. Coba takonin yo jangan. Ja. Ije jeleman jero. Itu dah aku nggak tahu. Je. Dengarkan ini. Udah. Jut. Apa tuh mau? Ya, saya tuh. Oh, dia adiknya. Main. Antara apa? Oh, nyelajan bu, rasa saja bon kena bu, bon bangki bon mayat. Kian bas bumeklo do mare bumeklo kan, bu. Kah, sing ada nak nepuk sando anyudang di pasir. Sing ada, sing nak nawang. Pokok bu kekelemahan itu di kena di pasir, jangan perbadan. Mau di tengah lah ya. Oh, di tengah kang wan nyilih lah sampan tu. Nah tuh, subuh kira-kira sing ada nak nepuk tu. Sing ada. Pokok tenang, pokok aman, pokok. Nah, yang penting aman kan, tenang. Aman malu sementara di Sintawang kal kena. Oh, aman ngajak polisi, tapi jak hantu ngajak roh halus. Buen lantas dihantui cara pindahan tu. Tenang santai, gue santai pokok santai. Yang penting dia ini urusan polisi, bang bobere pasti ngadon Sintawang polisi. Yang masalah hantu tuh gampang, ini gaya sebuah do timpal jeruk ribo. Foto balia tuh ahli memang tuh di bidang hantu tuh. Kejang bisa ya. Pokok tenang masalah hantu. Dak pengse ada jeruk ribu pengsing tawang aliang ika guna-guna ditu. Tinggal nak ngomong. Engke bisa engke. Wah, nenek mereka masalah hantu tuh sebut tuh urusan banyak jeruk ribu. Oh. Pusing ada urusan beda hal lain jadi pokok tenang aja kok. Pokok masalah hantu jeruk ribu. Aman. Namun begitu kan. Jadi kayaknya ini bang nak dia malu pasti nak nawang. Ada nak nawang. Nah pokoknya rahasia berdua jangan sampai ada nak nawang. Nah itu begitu. Jah jadi gini saja. Kamu set jeruk ribu ya. Pasti ada pasti terus alih-alih. Jangan enggak aja.
muda. Adep sing payu. Kati kene kati tasak sing ado nak meli. Ini sebuah adik sing ada. Subuh ya ajik nelfon adik ah. Coba ada telepon aja ah. Nu masih sing aktif apa aja. Kuang alih, kuang mulih janin. Pang subuh biwa mas ya. Swastiastu. Jero. Swastiastu. Sepeda liu ada. Cero tukang gade jero nene liu aja lah sepedanya. Dan ini kudu di sini. Wah, dengan urusan sepeda kamu malu. Masih ada yang dijual aku nih toh. Nah, cobain Ben. Swastiastu. Jero. Susah lakon aku mancing apa hijau nene. Hijau ke lakon jero nene jero. Senawang nak denggawat ini saja jero. Dan bawa ale-ale nantu ne paengal. Susah lakon yang penting toh. Iya, mulai bisa ngado nih. Jangan dia malu. Bisa ngado nyak mulai kan. Nanti apa malu kejap kan? Bisa ngado, boleh hijau jenang suwung. Jangan tambah lagi. Maunya napoi sentuh cara nak Tapi keren nih koyo je. Wih, nukun bayi. Wah, seken. Tuh. boleh apa nih getok. Hei, lagi pensan je mulai je. Nggak coba telepon ngurah polos anu jero. Oh, coba ini. Kalau ganti nggak anu orang laporan ya. Swastiastu ra. Kengken yang orang lapora dijak singado teko main ketilang keti mayat. Oh, kedora. Nah coba ketemu main. Ajak langsung tugas main nah. Oh, nana. Ketemu di ini kayaknya nah. Siap. Oh, tuh kedok aja. Nyana kone main yang ora polos. Oke. Ngopi cara mulai ya. Mana ada kopi? Sing, bising anda. Ini cara. Aku sebenarnya konde transfer aja. Oh, Bing arah. nah, Barak-barak ah. Jangan Nah, mau nak beli kopi ini nggak arah. Nggak jero. Sekali gesek langsung Cair. Oke. Gampang ya. Jantos sebenarnya. Nah, nanti ada nih, panas pokoknya lah. Aduh, ingati. Kewah saja nale jero balian kribo. Aja pengkudo buku musado mah kengken janine. Kali apa kau dah yo? Nih boleh kene di sedang perlu ale jero balian kribo jek sinten ado jumah nih. Agat bese ngado yo. Ji, ada mesti harus ado. Sing maksudnya Kau ni perlu ang leyo. maksudnya Iki maksud. pengkudo aleh yo bese tepuk kengke cara jani gitu maksud. Oh, ben keto bisa di mesti orang sing ada curiga bener. Apa ya nih? Sing ada apa? Do maksudnya pengkudo kamu sing tepuk kengke jani caran gitu maksud. Saya nak sing kenal ngajak balian do. Ini bawa hijau ya iduman mancing soal hijau ke dalem. Pasti mancing ya nih ngajak mancing nih. Bisa jadi pun hujan-hujan kene bisa mancing ya. Kengken Ya, kita udah jalan. ngajak dari telepon malu dan Swastiastu. nyen. Timpal lamalan madu main dia main. Kijus lah nih. Kawannya telepon nih nggak angkat. Nah, ada lo bijak negak malu negak. Nah, bijak aja mengesah aja. Nah, lawan kita sabu malu, saya kan mulai malu nah. Oh, nah, hati-hati nah. Ini kalau musa lo jadi timpal. Nah. Itu main soal kok. Nah, kan mulai malu nah. Ayo nah. Ya ini patut yang dumunang ya. Iya. Tawang asa. Nyendok kah? Adi asa tawang asa. Besok seru jani. Seru jani apa tuh? Kenapa? Curiga apa? Ah, masa sih ngerti waduh. Nah, jani kan nak biasa tuh berjaman. Oh. Kan ngerti ya seru jani ya tadi ya. Hadiah sasan tawang dan tepuk asan si dijo dan tepuk. Bidan ya kan itu dan megai se jero kribo to anu di megai di rumah masang plafon berdua. Oh. Coba nah sing sengaja nah bakat intip uling berdua to nak lo to.
Adi cara nak ngalih guna-guna deh. Guna-guna apa kan ya? Oh, tidak dia nyambat orang anu guna-guna anu Eka gitu. Kanya. Tuh bos yang dawang. Aduh, curiga bener. Pantes pidan irago ale-ale pidan nak si kenyain do. Adi cek bisa nyak aja iyo po. Do heran ban. Tuh jeruk ribo aja. Oh jeruk ribon aja nih Ya, dong lah. Gitu. Oh, pantes. Pasti ada sesuatu nih jeruk ribon. Nah, nyana ketakonin coba jeruk ribon coba. Kengken sajan po yo do ya. Nah lamun gitu, angwan enak, angwan kijap gen megisah. Oh, Mani, gitu. mani ben buakan ya. Oh, Nekal, mulai. Nah, mana singa main nah. Nah. Sepi saja ini. Nah, jadi madot. Kleng. Kemun lah dalian sih jeruk ribo pantes awak di nyak yo deh. Uling sing nyak sudah dinyak dan awas jeruk ribonya nah. Teleponnya ben suka halih ben jeruk dodo. Tapi nang gae nang bolon. Kita jalan ya. Oh, ada jalan. Jadi mereka balas dendam ini. Kurang awak mati. Iyo pengurus mati masih gak rani. Ah, jadi kok kali gak rani ini nah. Aku pasang. Bro, Woi, beli kena gorengan nah. kudu bos. Nah, kudu aja bebas liunin. Oh, nah. Nah, yang lain dek kena nih. Pengen Nah, bos. Nah, kena bedek nah. Nah. Kudu ada tali. Oh, Nah. Bro, jangan kena bedek nah. Apa nak bos? Nah, dia jangin gen. Pokok jangin dia bedek di gorengan. Nah, bubuin di kau bedek. Nah, Ini jangan dong. Nah. itu merang. Aku jangin kena nah. Tuh ngomong gitu. Nah. Tahu. Oh, yang tanya tuh. Nah. Yang tuh kena buin. Nah. Tuh. Win. Oh. Pokok win. Nah, jangan semua. Tuh. Ya bos. Nah, 10.000. Nah, kasih bos. Nah. Swastu. Ya. Eka. Ya. Di jalan. Ya, aduh, beli. Nih, jangan lupa dagang kene, Bu. Oh, apa tuh? Kang Awang. Apa tuh tahu? Aku tuh tahu be. Oh. Nawangi itu temenan. Jangan dong. Dan Ya, ini deh. dagang weng sing ini. Aduh, maaf. Ya sing bubar aku sang. Jangan aja. Kang Awang mun tuh. Pada lewat sa sabana. Ya. Ada lampu yang mana sana? Apa ya? Mual-mual saan bu. Iya. 50 nya. Sing kene nah. Masuk angin nang sing. Sing nak pesan saya mampu. Ajak lampu yang mual-mual alasan bu. Masuk angin sing. Aduh. Boleh. Saya ada mampu. Aduh. Timpang tawang asan kini wasa bidang tuang saya kemudian meranen terdobat tuh. Empan raubat empan tahu rasa dengan saya pembalasan dendam saya karena hati saya macam purna dan segera kau itu di hutang ya itu hutang. Nyene. Ayo gak Rani. Ngengker ini. Bang mapo. Milu-milu rem baju putih. Gak sedih. Mapo sedih? Bang gorengan Eka sakit golongan ngah mata kena asap. Hijau ada asap. Duri. Eka nya mah ngidi gorengan. Eka apa guna ada yang bisa dini adik ah. Nya nawang. Mati yang bah bisa jadi. Mati. Saya mati masih mati masih kamu kita sama-sama mati. Kamu mati mapolan dawang sop yang mati yang Eka purana berarti sama-sama kita sama-sama dibunuh sama Eka. Kamu masih jahat
Aku nak jahat. Aku cinta dia. Fred. Sakit hatiku. Jadi berteman yuk. Berteman? Kita berteman sesama hantu. Tidak boleh saling menyakiti. Jadi viral hantu TikTok. Yuk TikTok ya. Jadi Aleka yuk. Kalau begitu mari kita cari dendam kita. Balas, ayo mari. Siapa takut? Let's go. Itu nakon hilang. Jadi di luar sana. Adik kena saya melepak sawah. Pokoknya kaya na ngabon na. Kaya saya malu dan pangdongagan panasnya. Panas sawah. Jangan nak ngeling dah. Cuma nak ngeling dah. Ya semestinya saya bolongnya. Aduh. Itu di kamar mandi itu. Dosa dia alihnya. Yes, akhirnya kita bisa balas dendam. Akhirnya tamat juga film ini. Terus kita ngapain Jani? Kita balik saja. Mulai Alam kita. go. Sus. Ada yang malu? TikTokan malu Binpok. Usah konan puas. Sebagai perpisahan kita bertiga. Terima kasih. Jangan lupa ditonton sampai habis, like, komen, dan subscribe hanya di Cegededut. Dilana sepatu udah. Perlampuan. Nyanyi. Nyanyi.